Pesankan yang duka besarna Ewang Siliwangi. Opa Tiara Rantos tokoh-tokoh seni. Bapak Hajat orang dapurna diantos mana pribadi ngabalakan arep taluna oge. Ayo Gusti Asma warisan Siliwangi tinanjang sengit nyambung kemas Bahana jeremati Bapak Hajat Ibu Hajat ada mari mawa aji ibu barat nyui pahlawan sarata budi tuate jalir jaji ngabika revolusi Ayah, Bapak Hajat, Ibu Hajat kemana? Orang dapurnya di atas. Kasangan uang sipman. Gusti Asma warisan Siliwangi tinanjang sengit nyambung kepasu
Gusti Asma warisan Siliwangi Ginanjar